thlir tu le ngai thatu te in chawai in chi bai vek ule voin hi ni sari march sang ni som ni pali ania voin assembly sessiona doctor ke be chhuwa zo na le pu gin zalala zo na pirin puina a chan dan hi a pui rem remin a pa khop maya ZMC a Dr. Zilai te April thla a an chu huna sarkarin ala anga an du na po mun posa an da do na chuti ang chuan bon te po an sign tir to ani oma tuna hian an zo na a chan na chu kan thlirin kan ngai thla ho don nia Dr. K. B. Chuail Somang. To Speaker Kalome, Health and Family Welfare Department Changtu Manison Hena Kazo Natsu. She has CMO office building Saktum Naumem. Omta se Engchengi Malakanito, Tikazonani. Changturin Health and Family Welfare Department Changtu Minister Pilarin Pui Lo Somang. To Speaker, hey, ka system him nuartlet pumatlan dia tay kan manganga. Dr. K. Bechwa siya ha MLA ina azona kachana chu siya ha CMO office building hi sakthan tumna ommeka proposal po siam to thinania amai ro chu kan la hlo tling theilo ni ti ka chana ni Zopel da Zoturin na zona ni tu Dr. K. B. Chuail Somang. To Speaker, alom khop mai kha Saktumna Oma. Ka question hi ni tin deuh tho hen cho ka pu speaker min lo ning palang ti te pokain thlar hungang renga ma sa hi balot chua ani ka van nei ni ti kha karon sei du ni Fair thaka po ania. Fair taka po ma the ong lo nia. suda chon mi van nei tak kan ni ti kha karon sei du alom khop mai tuna kan CMO office hi ani na dik taka chon warehouse atana sakhan ya arei to CMO office thar nei hi atul lene chuti rol chuan CMO quarter le medical superintendent quarter hi kan nei lova te hi ma min lak sak thengem pakhat nei ta si panhina chon phura le cholo khianin pichia khian doctor kan nei fo thne medical officer tuna hin lak chuan ni to adang da an lan ni lova kan ma mo na khin na fiau ma big takin phura te phechu ta khian emo min da sak thengem tun thu da theilo pon lak thar tura hian min da sak thengem tika ka zo na ni boka tin preventive measures hi thil poi mo tak mania prevention is better than cure dear nia chuta chon tuna kan sub center ruak tam tak te hi engtin nge sarkar hian ranglama health worker da tumna ne em no tla hianin male health worker le female health worker hi pahin kan nei lo ve ve ni chu tiang din humna ne khilai district ka chon khat khalian pol ania hi khimin da sak thengem ti ka zot boka tin ka soitong khan surgeon kan nei a ENT surgeon kan nei boka eye surgeon kan nei a gynecologist kan nei a anesthetist kan nei tlat lo meni silai thadeu mai mu nei lo ang kan nei chu wang chuan emergency case om hlek dita se long klai ma lung le mo refer zel angai ta life saving tak tak emergency tur a pokhin anesthesia tel lo chon thei si lova anesthetic si tharuk train to tepo an omin ka hria a chung ho chu da minron da sak thengem chu tiangan om lo pon tuna medical officers to bere mo hi training turin min thon sak thengem tikaron zo belani e Zopel da Zoturin Champai not bill to member zone tak Puis Ginzala Lo Somang. Ole who speaker Kalome Sarkar masain Mizoram Healthcare atana allo boy pui ADB loan crore sang khatlai mai kha aoma he hi thakop mai lomum ka tia tuna kan sarkarin kan chun zom em he hi
เองติ้งเงินนี่มากันลากด่านที่ฮิกระสดด้วย Oh, sang turin Health and Family Welfare Department chang tu Minister Pirol rin puilo somang. Who Speaker Kalame Dr. K. Bichwa zo belna sia ha a nilo pura le chulo mo pura le chulowa khan mo min da sak theng em ti kha he chu zo na tlang lo na ni a thok tuin dai lo na kha kan soi na sa em to a ti chuan voina demand kan soi do na kha ngat po kan soi chwa ani le nge do na ni ti ka sia a ta chuan in he ZMC a zirlai te kan soi fo thin kha I April kha to pa hian an graduate do na engwangin nge MO lak tur in mulo thin ti zo na kha a nget tur ani lo chuan MO lak tur hi NH ma tang te poin han nei ve bok thin mai la sum te lo om ve ma se thingtlang om hian du lo em thina chu wang chuan tu na hian I kan student graduate tur ho hi chuan an du emo an du lo mo bon an sign to wa khan 2 years hi government an serve nga ya chuta chuan an hlo tlem mo tlem lo mo thingtlang hun sang thanga khan kan post he to do na chumi huna chuan in MO kan nei to lo man ne po khan assurance bin pe an tia MLA tam tak kha an lom em a khang ho kha chu sarkar ne ngai poi mo em a I kan policy po hian a oma han soi thui deuh phe chon ka tui don tu ka soi thui vek lawanga I preventive is better than cure ti kha tak tak ani chu wang chon sub center te PC te ti changtlun kan tum em a khang hun kha ke ni point kan ngak hlel hle ni ti kha kan soi ani chuan a pani na chuan sia ha a hianin anesthesis kha a om lo hi an bial tu MLA hena ve hle meya ke ni pon a ve om kan ti a sia ha hi kan soi ang khan refugee ten tama an footfall te po asanga ti chuan lak tur hi an la om lo tlat meya tuna chuan ka soi mai theilo ni ti kha kan ka chan ni ta se ti chuan tharuk train chuak to te halo zong mu thei ni chuan ngai to dan te po kha om mai the nia ti chuan pu age ginjala MLA champhai not BL2 ina minzo ADBA loan chungchang kha sarkar ma sa kha an fakom em a corpus fanatan ADB loan kha cheng 1000 crore kha an lo befel vek to ti chuan bozui ring ania mani lok po khan healthcare a kan ho to nu ber Dr. Boite kha Delia azuk kala anzuk inbia achuta chuan in than pui kan ma chondo na wang hian June thla vela agreement sign turin an in ti felani kalome